Halo teman-teman, ketemu lagi nih teman-teman. Hari ini aku mau cari mainan lagi nih teman-teman. Yuk ikuti. Wah, di sini ada mainan nih teman-teman. Wow, mantul-mantul. Wow, ini ada balon nih teman-teman, warna biru teman-teman. Wow, ayo kita pecahkan teman-teman. Tuweng, tuweng. Meletus balon biru. Wow, apa ya ini hadiahnya teman-teman? Wow, kita dapat coklat Caca nih teman-teman. Wow, mantul-mantul. Kita kumpulkan. Kita dapat apa lagi ya? Wow, di sini ada keju. Wah, ada tikus putihnya teman-teman. Wow, mantul-mantul. Wow, lucu banget nih tikusnya teman-teman. Ayo kita kumpulkan teman-teman tikusnya. Wow, kita dapat apa ya ini? Wow, ada kuda Nil nih teman-teman. Wow, mantul-mantul. Wah, ada zebra juga nih. Zebra hitam putih belang-belang. Ayo kita kumpulkan. Wow, kita dapat mobil supercar warna merah nih teman-teman. Wow, keren. Ayo kita kumpulkan teman-teman. Kita dapat apa lagi ya? Wow, ada mobil warna oranye nih. Wow, mantul-mantul. Kita kumpulkan. Wah, ondel-ondelnya kepalanya copot nih. Kita bantu pasang nih teman-teman. Wow, ini abang ondel-ondel muka merah pakai baju warna biru. Wow, nyok kita nonton ondel-ondel nyok. Nyok kita ngarak ondel-ondel nyok. Nyok kita kumpulkan teman-teman. Ondel-ondelnya, abang ondel-ondel. Yuk kita lanjut cari ke sebelah sini teman-teman. Masih ada nggak ya? Tut 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 tut. Nah. Wow, di sini ada ondel-ondel balon meletus lagi nih teman-teman. Wow, ada balon warna ungu nih teman-teman. Wow, mantul-mantul. Tuweng, tuweng. Meletus balon ungu. Wow, apa ini hadiahnya teman-teman? Wow, kita dapat permen pendekar biru. Wow, ayo kita kumpulkan. Kita dapat apa ini? Wow, ada domba-domba, apa kau punya wol? Ya, punya 3 kantong penuh. Ayo kita kumpulkan dombanya. Kita dapat apa lagi ya? Wow, ada sapi perah di sini teman-teman. Wow, warna putih bercak hitam. Wow, mantul-mantul. Mo. Ayo kita kumpulkan. Wow, ada Iron Man merah di sini teman-teman. Wow, mantul-mantul. Kita dapat Iron Man hitam juga nih. Wow, ayo kita kumpulkan. Wow, ada mobil bus Tayo warna hijau nih. Hei Tayo, dia bus kecil ramah. Wow, mantul. Ini ada mobil pemadam warna merah. Pemadam di mana? Di sini. Wow, kita dapat bus Tayo warna kuning nih, Silani teman-teman. Wow, the wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. Ayo kita kumpulkan teman-teman mobil bus Tayo kuning. Wow, kita dapat abang ondel-ondel muka merah pakai baju warna oranye nih. Wow, mantul. Kita kumpulkan. Kita lanjut cari ke sebelah sini yuk teman-teman. Masih ada nggak ya teman-teman mainannya? Wow, di sini ada mainan juga nih teman-teman. Ada ondel-ondel balon meletus nih. Ada balon warna hijau nih. Tuweng, tuweng. Wow, meletus balon hijau. Wow, apa ya hadiahnya teman-teman? Wow, kita dapat uang nih. 2.000 nih teman-teman. Wow, mantul-mantul. Ayo kita kumpulkan. Wow, ini kita dapat mobil pemadam tangga darurat. Nino. Wow,
mantul. Kita kumpulkan. Kita dapat apa lagi ya teman-teman? Wow, kita dapat pop it rainbow berbentuk lingkaran nih teman-teman. Wow, ada hewan nih. Wow, ada macan oranye di sini teman-teman. Wow, mantul. Kita dapat jerapah juga nih teman-teman. Lehernya panjang dan kakinya panjang sekali. Wow, keren. Kita kumpulkan. Kita dapat helikopter juga nih warna hijau teman-teman. Wow, mantul. Ayo kita kumpulkan teman-teman. Wow, kita dapat ondel-ondel bapak polisi di sini teman-teman. Wow, ondel-ondel polisi, pelopor keselamatan berlalu lintas. Hormat, gerak. Wow, mantul. Ayo kita kumpulkan. Kita lanjut cari ke sebelah sini yuk teman-teman. Masih ada nggak ya? Tut. Wow, di sini masih ada nih teman-teman. Wow, di sebelah sini ada balon warna kuning nih. Tuang. Meletus balon kuning. Wow, apa ini? Wow, kita dapat balon emoji. Ada warna pink dan warna ungu nih teman-teman. Wow, kita dapat 2 balon emoji. Kita dapat apa lagi ya? Wow, bola emoji warna kuning nih teman-teman. Wow, lagi marah nih bola emojinya. Wow, kita dapat beruang putih juga nih teman-teman. Wow, mantul. Kita kumpulkan. Kita dapat apa lagi ya teman-teman? Wow, ini ada rusa nih teman-teman. Wow, kita dapat rusa warna coklat. Wow, mantul. Kita kumpulkan. Kita dapat kuda warna coklat juga nih. Wow, ada bola sepak warna hijau. Kita pantulkan. Wow, mantul. Kita dapat pesawat warna merah juga nih teman-teman. Wow. Ayo kita kumpulkan. Kita dapat ondel-ondel Bu Dokter nih teman-teman. Wow. Mukanya putih dan pakai baju putih. Kita kumpulkan. Kita lanjut cari ke sebelah sini yuk. Masih ada nggak? Wow, di sini masih ada teman-teman. Ada ondel-ondel balon meletus. Meletus balon pink. Wow, apa ini? Wow, kita dapat Kapten Amerika warna biru nih teman-teman. Wow, yuk kita kumpulkan. Wow, ada Venom nih teman-teman. Mantul. Kita kumpulkan. Wow, ada capit buaya hijau juga nih. Ayo kita mainkan teman-teman. Wow, belum apa-apa aku udah digigit sama capit buaya hijau nih teman-teman. Ayo kita kumpulkan teman-teman. Kita dapat apa lagi ya? Wow, ada 1, 2, 3 ekor bebek berenang lewati bukit yang jauh. Ibunya berkata kuek. Wow, ini ada anak ayam nih warna kuning teman-teman. Mantul. Kita dapat kerbau juga nih. Wow. Yuk kita kumpulkan. Ada singa, si raja hutan juga nih teman-teman. Mantul. Wow, ada mobil bulldozer nih. Wow, kita kumpulkan teman-teman. Ada mobil konstruksi molen. Ayo kita kumpulkan. Kita dapat bola semangka nih. Kita pantulkan yuk teman-teman. Wow, mantul. Ayo kita kumpulkan. Kita dapat abang ondel-ondel muka merah pakai baju warna pink. Yuk kita kumpulkan teman-teman. Kita lanjut cari ke sebelah sini yuk. Masih ada nggak ya? Udah habis ternyata. Halo teman-teman, ini hasil dapatan aku. Wah, banyak banget ya ondel-ondelnya teman-teman. Terima kasih ya sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya ya.
Dadah, terima kasih.